Muraho neza mwiriwe, ndabasuhuje, nitwa Leopold Ushizimpumu, nje ngo tuganire mu kiganiro cyacu Tinyuka Urashoboye. Uyu munsi turaganira ku bucuruzi. Ubucuruzi ni moteri y'iterambere y'ubukungu bw'isi. Igihugu icyo ari cyo cyose cyifuza kuba mu ruhando rw'ibihugu bikomeye, kigomba gufungura imiryango ku ishoramari, guteza imbere ikoranabuhanga, kurinda umutungo w'abashoramari, gushyiraho amategeko akemura ibibazo by'abacuruzi. Uko imyaka igenda isimburana, ibihugu bimwe bigenda biba indashyikirwa mu kwakira no gukurura abashoramari baturutse imihanda yose y'isi. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibihugu 7 bizwi cyane bikora ubucuruzi bukomeye, ibyo byagezeho, imiterere yabyo ndetse n'impanuro twakura mu buryo bikora ubucuruzi. Igihugu cya mbere ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA. Nicyo gihugu cya mbere ku isi mu bukungu n'ubucuruzi. Igihugu gifite ubuso bunini, abaturage barenga miliyoni 330, kandi ni isoko rinini ry'ibicuruzwa byose ku isi. USA ifite ubucuruzi bwagutse. USA ikorerwamo ubucuruzi bwa tekinoloji nka Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft. Kandi ifite ubucuruzi bw'imari nka Wall Street, banki zikomeye nka JP Morgan, Goldman Sachs, ndetse n'inganda nini z'ibikoresho bya gisirikare. USA ifite politiki yorohereza ishoramari. Amategeko y'ubucuruzi arinda umutungo bwite, ubuvumbuzi bwose buhabwa uburenganzira. USA ifite ikoranabuhanga nka Silicon Valley, ni igicumbi cy'isi mu guhanga udushya. Ibi bikurura abashoramari b'ingeri zose. USA kandi ni isoko rinini. Kuba abaturage ari benshi kandi bafite ubushobozi bwo kugura, bituma abashoramari bifuza kuhakorera. USA ikomeje kuba urumuri mu isi y'ubucuruzi kubera gukorana n'ikoranabuhanga, gufungura amasoko no kurinda ishoramari. Igihugu cya kabiri ni Ubushinwa. Mu myaka 40 ishize, Ubushinwa bwavuye mu gihugu gikennye kiba icya kabiri gikomeye mu bukungu ku isi. Ubushinwa bufite inganda. Ubushinwa ubwarwo ni uruganda rw'isi, kuko hafi y'ibicuruzwa byose ku isi bihava. Ubushinwa kandi bufite imbaraga z'abaturage. Abaturage barenga 1,400,000 batanga imbaraga z'abakozi benshi kandi baciriritse ku giciro. Ubushinwa bufite ibyambu n'ubwikorezi. Shanghai na Shenzhen ni ibyambu binini ku isi. Ubushinwa bufite politiki y'ishoramari. Leta ifasha cyane inganda, ishoramari ry'amahanga rikakirwa neza, ariko hari igihe rigengwa na politiki ya leta. Ikoranabuhanga ry'Ubushinwa ni rinini. Kompani nka Huawei, Alibaba, Tencent zigaragaza ko Ubushinwa butagikeneye gusa gukora ibyo abandi bahanga, ahubwo banahimba ibishya. Ubushinwa bwabaye indashyikirwa mu guhuza ubucuruzi n'ubutaka bunini ndetse n'abaturage benshi, bikaba igicumbi cy'ubucuruzi mpuzamahanga. Igihugu cya gatatu ni Ubudage. Ubudage nk'igihugu cya mbere gikomeye mu Burayi mu bukungu, Ubudage ni isoko rikomeye cyane.
tuhasanga inganda zikomeye, inganda z'imodoka nka Mercedes, Benz, BMW, Volkswagen, kandi tuhasanga n'inganda z'ikoranabuhanga, inganda zikora imiti n'inganda mu bikoresho by'ubuvuzi. Aho giherereye, kuba mu Burayi hagati bituma Ubudage buba igicumbi cy'ubucuruzi mpuzamahanga. Ubu kandi gifite ubushobozi bw'abakozi. Abakozi b'Abadage bafite ubumenyi bwo hejuru, amashuri y'imyuga akomeye. Ubudage kandi bukurura abashoramari kuko bafite politiki ikomeye, abakozi b'inzobere ndetse n'amasoko menshi. Igihugu cya kane gikomeye mu bucuruzi ni Ubuyapani. Ubuyapani nubwo ari igihugu gifite ubuso buto, cyubatse izina rikomeye mu bucuruzi bw'isi. Tuhasanga inganda z'imodoka zikomeye nka Toyota, Honda na Nissan. Kandi hari tekinoloji. Hari inganda za tekinoloji nka Sony, Panasonic, Toshiba, Canon. Zose ni inganda zikomeye zituma Ubuyapani buza mu bihugu bikomeye mu bucuruzi. Hari ubucuruzi mpuzamahanga. Tokiyo ni kimwe mu byicaro bikomeye by'imari ku isi. Hari imirimo. Abayapani bazwiho gukora cyane, kugira umuco wo kwitanga ku kazi. Ubuyapani bugira ubuvumbuzi. Ubuyapani buhora buhanga udushya mu ikoranabuhanga. Nubwo igihugu gifite imbogamizi z'ibiza, imyuzure, tsunami n'inkubi, gifite ubushobozi bwo gukomeza kuba ku isonga mu bucuruzi. Igihugu cya gatanu gikomeye mu bucuruzi ni Ubwongereza, United Kingdom. Ubwongereza cyane cyane mu mujyi wa London ni igicumbi cy'ubucuruzi n'imari. Londres ni ikigo cya kabiri gikomeye ku isi mu bucuruzi bw'imari nyuma ya New York. Politike y'Ubwongereza ifite amategeko arinda ishoramari kandi yoroheje mu kugura no kugurisha. Ubwongereza ku bucuruzi mpuzamahanga bituma kuba ku kirwa kiba igicumbi cy'isosiyete zikora ubucuruzi ku mugabane wose w'isi. Ubwongereza kandi nabwo bufite ikoranabuhanga n'ubuvumbuzi. Ubwongereza bufite ibigo bikomeye mu buvumbuzi bw'ikoranabuhanga no mu buvuzi. Nubwo Brexit yateje utubazo, Ubwongereza bwakomeje kuba ku isoko rikomeye cyane. Igihugu cya gatandatu ni Singapore. Singapore nubwo ari igihugu gito cyane, cyose kingana n'umujyi, Singapore ni kimwe mu bihugu bifite ubucuruzi bukomeye. Gifite icyambu gikomeye, ni kimwe mu byambu bitanu bikomeye ku isi. Singapore ifite politiki yorohereza ubucuruzi. Kuba nta ruswa kandi hari amategeko akomeye, kandi bituma ishoramari ry'amahanga ryakirwa neza. Singapore ifite ikoranabuhanga. Ni igihugu kigezweho mu ikoranabuhanga no mu ikoranabuhanga ry'imari nka Fintech. Singapore kandi ni isoko rihuza ibihugu. Kuba hagati ya Aziya, ihuza Ubushinwa, Ubuyapani, Koreya, Ubuhinde n'isi yose. Singapore ni urugero rw'uko igihugu gito gishobora kuba igicumbi cy'ubucuruzi mpuzamahanga. Igihugu cya karindwi ni Leta z'Abarabu Zunze Ubumwe, United Arab Emirates. Ubu twavuga nka Dubai na Abu Dhabi. United Arab Emirates
cyane cyane Dubai yabaye indashyikirwa mu bukerarugendo n'ubucuruzi. Dubai yubatse izina nk'isoko mpuzamahanga ry'ubucuruzi bw'imari. Hari peteroli. Abu Dhabi ikize ku mutungo kamere w'amavuta ya peteroli. Muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bafite politiki yorohereza ishoramari. Nta misoro myinshi, ubucuruzi bworoshye, abashoramari b'isi yose bose barahakirwa. Bafite ikoranabuhanga n'udushya. Dubai izwiho kubaka ibikorwa remezo bidasanzwe. Burj Khalifa, Palm Jumeirah ni ibikorwa remezo byiza cyane. Hari ubucuruzi mpuzamahanga. Kuba hagati ya Aziya, Uburayi na Afurika bituma United Arab Emirates iba ihuriro ry'ubucuruzi. United Arab Emirates yahindutse isoko rishya ritanga amahirwe menshi ku bashoramari b'isi. Ibyo twabona kuri ibi bihugu byose bihuriyeho, hari politiki yorohereza abacuruzi, gukoresha ikoranabuhanga n'ubuvumbuzi, isoko rinini se cyangwa guhuza amasoko menshi, gukurura abashoramari mpuzamahanga, kuba indorerwamo y'isi mu bucuruzi mpuzamahanga. Isomo twakuramo kuri ibi bihugu bikomeye mu bucuruzi nk'u Rwanda na Afurika muri rusange ni ukorohereza abashoramari, guteza imbere amategeko yorohereza abashaka gushora imari, gushyira imbere ikoranabuhanga. Afurika n'u Rwanda dukwiye kwihatira gushyira imbere ikoranabuhanga, duhanga ibishya no gufasha urubyiruko mu bumenyi. Dukwiye kubaka ibikorwa remezo. Aha navuga imihanda, ibyambu, ibibuga by'indege bikomeye. Afurika n'u Rwanda nk'isomo twakuramo rindi ni uguteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Afurika ifite isoko rinini riramutse rihuza neza. Irindi somo twakuramo ni ukurwanya ruswa. Buri gihugu gikeneye kugira imiyoborere isukuye. Ku musozo, ibihugu 7 twavuze, USA, China, Germany, Japan, UK, Singapore, United Arab Emirates byagiye biba ku isonga mu bukungu n'ubucuruzi bitewe n'imiyoborere myiza, gukoresha ikoranabuhanga, gufungura amasoko ndetse no kurinda ishoramari. U Rwanda n'ibindi bihugu bya Afurika bifite isomo rikomeye: kuba ahantu hizewe kandi horohereza abashoramari. Iyo ibi byose byubahirijwe, ubucuruzi butera imbere, ubukungu bukazamuka, abaturage bakagira imibereho myiza. Dusoza, ndabashimiye mwebwe mwadukurikiye kuri iki kiganiro twaganiriyeho cy'ibihugu byateye imbere mu bucuruzi. Nkaba mbasaba gukora share, kurayikinga no kuduha ibitekerezo. Murakoze, mukomeze kubana n'Imana.